Sane mangkin ibu jaging lanturang utawi ngajahin alit-alit indek nguacen orti Bali teu ngrereh napi daging orti Bali punika. Indek ngrereh daging orti malih jebos ibu jaging ngicengin alit-alit asiki orti tur manik sapunapi sane patut kerereh rikalaning alit-alit usan nguacen orti. Inge durus uratiang video puniki. Imbe orti Bali. Ngerebeg mekotek kesarangin krama mawit yuse 14 tiban. Sinali tunggil dreste sane kemargiang ring rahinan kuningan, minekadi dreste mekotek, sane kemargiang ring desa Pekraman Munggu. Dreste sane kemargiang oleh krama saking roras Banjar, sane wenten ring wewidangan desa Munggu puniki, medue waste jangkep ngerebeg mekotek. Sarana sane kawigunaya ngemargiang mekotek, wantah kayu pulet. Kayu sane sampun arang kepanggin punike, melantang 2,5 meter kantos 3 meter. Ring muncuk kayu inucap, kedagingin antuk muncuk don pandan medui, pinake niase utawi ngelingang, yening sarana sane kawigunayang wantah tumbak lantang tur tanying. Ring bongkol nyane, taler kedagingin antuk tamyang, sat make niase perisai utawi tameng. Tatkala parikrama nyane kemargiang, wenten kahanan parikrama lanang sane makte kotekan mapupul dados kalih. Pupulan asiki maduang kotekan ipun kantos marupa gegunungan, sane jagi kegebuk-gebuk antuk ngawigunayang kotekan oleh pupulan sane malih siki. Sangkaning ngamadalang suara ta, te, punika rares pidabdab dresta inucap kewastanin makote. Manut Imade Rai Sujana, pendesa adat desa Pekraman Munggu, dresta inucap mejanten kemargiang rikala kuningan. Sakewanten, menawi wenten krama utawi Banjar sane kesebelan, duaning wenten sane kelayu sekaran, sinah ngrebeg mekotek tetep kemargiang, nanging Banjar inucap miwah krama nyane nenten dados nyarengin pidabdab acara inucap. Kemargiang nyane dreste ngrebeg mekote oleh krama desa Munggu Sami, tetujuan nyane wantah nyengker wewidangan desa miwah krama nyane mangda rahayu, nenten keni gegodan wiadin kegulgul antuk sekancan kaon. Dane taler nartayang, mekotek kemargiang ring peteluan miwah pempatan sane kepanggih, duaning irika kejantenang menados genah saking sekancan male, tur reget sane patut kaulah mangda nenten ngulgulin kramane. Dreste ngrebeg mekotek puniki, wantah kepatutan majeng ring krama desa adat Munggu, ngawit saking krama lanang sane sampun mayuse 14 warse, sampun dados nyarengin makte kotekan. Krama istri sane ngiring ring ungkur. Keketus saking Bali Orti, Bali Pos Rahina Reditepon, 13 Januari warsa kalih tali siang 12. Alit-alit punika iwau sampun kewacen sinali tunggil orti Bali sane mangkin kelanturang antuk ngerereh daging orti Bali utawi menganalisis berita berbahasa Bali. Manut orti sane sampun kewacen iwawu, presida kecingak ring layar, wenten nenem pitaken sane nyihnayang indek daging orti sane sampun kewacen. Kapertama, napi wastan dreste sane kemargiang ring desa Pekraman Munggu, ngrebeg mekote pinake dreste sane kemargiang ring desa Pekraman Munggu. Pitaken kaping kalih, pidan kemargiang ngrebeg mekotek punike, ngrebeg mekotek kemargiang rikala rahina kuningan. Kaping 3, ring dije pidabdab ngrebeg mekotek punika kemargiang,
Mekotek kemargiang ring peteluan miwah pempatan sane kepanggih ring sejebak wewidangan desa. Keping 4, sapunapi sarana sane kaangen ring ngrebek mekotek punika. Sarana sane kaangen ngemargiang mekotek wantah kayu pulet sane melantang 2,5 kantos 3 meter. Keping 5, sire sane dados nyarengin ngrebek mekotek punika. Krama desa lanang mawit yuse 14 tiban sampun dados nyarengin mekotek. Pitaken keping 4, napi mawinan kemargiang ngrebek mekotek punika. Tetujonyane wantah nyengker wewidangan desa miwah krama mangda rahayu nenten keni sekancan kaon. Sekadi asa punika alit-alit ngrereh daging orti Bali. Iwau sampun sarang-sarang nggih alit-alit miwah ibu nguratiang indik sapunapi nguacian orti Bali tur maning ngrereh daging orti Bali punika. Sapunapi alit-alit alung tapi kewo. Minambang ibu alung nggih cutetnyane alit-alit wantah patut nguacan pinisaken tur maning ngrereh napi manten bantang-bantang sane patut kangen alit-alit dasar ngrereh orti Bali punika. Nggih, alit-alit makasami sami tresna sihin ibu. Amuni kedumun pepelajahan materi orti Bali nanging materi punika durung kawastanin puput duaning ring pertemuan selanturnyane ibu jagi ngecenin alit-alit pepelajahan inde sapunapi alit-alit preside ngaryanit utawi nguangun orti Bali ngerage. Dumugi alit-alit statekena rahayu rahajeng lan dirgayusa nyantos irage preside kecunduk malih ring sekolah. Dumugi alit-alit seneng nggih lajah sareng ibu. Sane makin puputang ibu antuk ngaturang parama santi. Om santi 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 om. Suksema sampun miar sayang video puniki.